I u današnjem videoklipu glavnu reč vode zgibovi, pull-ups zgibovi. Da se ne ponavljam, ovo je odlična vežba za gornji deo tela, pogađa skoro sve mišiće, da ne nabrajam sad, znate već i sami, već da se odmah bacim na srž ovog videoklipa. Naime, mnogi vežbači koji krenu da vežbaju, a i oni malo iskusniji, brzo se zasite pull-ups zgibova sa sopstvenom težinom i odmah prelaze na zgibove sa dodatnim opterećenjem. I to nekako izgleda ovako. Naime, ne obraća se mnogo pažnja na rep timing, odnosno na brzinu podizanja i spuštanja tela, i ne obraća se pažnja na kontrolu pokreta. Zato bih ja svima koji na sličan način izvode ove zgibove s opterećenjem preporučio da preskoče zgibove sa dodatnim opterećenjem i da se ponovo vrate na body weight pull-ups zgibove, ali ovoga puta da uvežbaju ovu tehniku izvođenja zgibova koju ćete sad upravo videti, a ja ću objasniti kako se ona izvodi. Izvodi se veoma jednostavno. Naime, kod ove varijante zgibova postoji zadržavanja u 3 pozicije. Kao što možete da vidite, u gornjoj poziciji zadržava se 2 sekunde, zatim se polako spuštamo do pozicije kada su nadlakt i podlakt pod uglom od 90 stepeni. Tu se zadržavamo 2 sekunde i zatim polagano se spuštamo do donje pozicije gde visimo sa skroz ispruženim rukama i tu se zadržavamo 2 sekunde. Podizanje nije bitno u kojom ćete brzinom raditi. Dakle, kada ovakve zgibove, pull-up zgibove, uspete da uradite minimum 8 do 10 ponavljanja, a verujte mi, treba će vam za 10 ponavljanja duže od 1 minuta, ako ovako izvodite, onda ste spremni, ali stvarno spremni da pređete na pull-up zgibove sa dodatnim opterećenjem. Kada pređete na zgibove sa dodatnim opterećenjem, opet savjetujem da ne brzate, već da nastavite u istom maniru, dakle istim tempom da izvodite zgibove. Sa ovim zadržavanjem u gornjoj, srednjoj i donjoj poziciji i sa tim polaganim spuštanjem. Ne samo da ćete brže napredovati sa ovakvim izvođenjem, već ćete osetiti i svaki mišić koji već zgibovi pogađaju. U prvom redu latisimuse, ramene mišiće i biceps. Još jednom, nemojte da brzate kod ove vežbe, veoma je bitan taj rep timing, odnosno brzina spuštanja i podizanja, odnosno podizanja i spuštanja i zadržavanja, jel tako, i kontrola pokreta. Ne samo za ovu vežbu, već za sve ostale vežbe. Isprobajte varijantu, ja sam ovog puta radio sa 20 kila, verujte, ubija. Isprobajte varijantu bez opterećenja, ako možete da uradite od 8 do 10 ponavljanja, probajte onda da stavite dodatno opterećenja sebe i onda isprobajte u istom maniru da izvedete nekoliko zgibova sa dodatnim opterećenjem. Toliko od mene za danas. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj kanal ako vam se svidao videoklip, a takođe podsjećam vas da ako želite sa mnom da trenirate ništa lakše, bez obzira koji je vaš trenažni cilj, bilo poboljšanje vaših atletskih performansi, znate već šta to znači, brzina, agilnost, izdržljivost, snaga, fleksibilnost, tako dalje, ili jednostavno želite da doterate vašu figuru, odnosno telo, dovoljno je samo da me pozovete ili da mi pišete, kontakt je vidjet ćete ispod videoklipa u opisu videa, da mi izložite koji je vaš trenažni cilj, ja ću vama objasniti do detalja kako izvodim treninge, gde ih izvodim, koja je cena mojih treninga i verujem da ćemo se veoma brzo dogovoriti o našoj budućoj zajedničkoj saradnji.
Uvek možete da naručite da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane, a takođe možete u svakom trenutku i da naručite ovaj DVD pod nazivom Iron Core, koji je usmeren na razvoj trbušnjaka i mišića donjeg dela leđa. Sve vežbe izvodim sa medicinkom, tako da izvolite, naručite vaš primerak DVD-a još danas. Sve informacije o mojim uslugama kao i moj kontakt nalaze se ispod videoklipa u opisu videa. Do sledećeg gledanja, vidimo se!